enti me ka kire say asandefo no ye wayemu na efra yemu a ye onipa miensa ye no mbe deali ba ko aye prophet Kofi Oduro do tosbo ya titi na fe do twato abe Bobbie Ansah ni nyina fo mo so be ka fa Asante ho ebe bi go ti ase bi ye wura no bro bi si yi asena enipa ni bi atati edi Kofi Oduro asema mo dey am no ga si ye dia Bigscout na prempe of BigscoutMedia on other TikTokers abetie si Bobbie Ansah now no do Bobbie Ansah so odo so abeje de samba be bo nkirebu no atere wadwen ama me e wo comment section aha Penyah blog media meso aso edi di mo obe like video no ada mo post subscribe button so be click notification on the latest update abetere wadwen de ama me e wo comment section meso aso baso no a shibi no for so anya bi ahwe etuba the Asante police command social media branches na e wo nipa miensa je say ye di wo masem me share so mo fo mo ko mo remind wo mu ansa ne ye Asante mo do ti ye wi a mo nwe wo mla plato mi manim na ye di wo masem na ye wi ye na ani di nkan yi Kofi Oduro e ba ye e ma ba kia ma bro video nche bia ayese na Kofi Oduro no ye twetwemako e de ye ne ho na wo be kai eye ni kwaso no ana Bobbie Ansah o se onte ase ese adenti na ya ma kwai na asandefo no afọ mi bi e friend Asante Defense Force o se won ti bi da enti ni Asante Defense Force no mo no sebe Bobbie Ansah e be kire me masem kire in fact obebu bo na adwen pa kire na de kase mu kura no o kasai kwan e ma na no koti a yewura Bobbie Ansah kire me se wa Asante ni si obi a but eye na se wa maybe hot ya kra o e do ke kan si mu no to wo park so ke kan na nkwase ya de wa ma eye na si bi what do you say Bobbie Ansah ke kan na adwen just when you nyansa si no obi a interior minister e wo ho wan ka hwe ara se ba Bobbie Ansah kire se woni munyansa se ne Ghana mpanifo e ko eye na se wo nyina nti no omu enkogu Asante Defense Force no e ma me ka je se asma Bobbie Ansah be ka wie no ye de na to fridge mu onya abotre emienwe ye hima ye ne awie a onfa no hu ni da demi onfa no hu ni da se se awu ge ze osia uko mi da so agis kolom Bigscout na prempe ene TikTokers no abe start di Bobbie Ansah asem e ma no week wie mu ye buku Bobbie Ansah na Bobbie Ansah Asante Defense Forces say omo ya oden aden ta force say ya moden pa den na dia yo ntafo koye basa wo ba bia yesi ntafo epentokwa Asante Defense Forces awo ka omo asami omo te himfa omo te tamale ana omo te wa ana omo te bolga nya Asante region na omo te ndi se omo te Asante region na se ya fa omo se omo nyi adwuma e ma opim so a eno eye bone enya basa bia na omo akoye wo adwuma na omo ye no hu se omo de adi bone bia den ne tanhuni aden because of omo ye ntafo nti ye wo ya se omo ye ntafo enya se omo ye ntafo kekeo omo ye ntafo na omo wa hoden a omo timi de be ba obi hu ban enu na omo ye na omo amomo sika na omo de adidi why so wo so wa hoden a bra me bo omo hu ban wo te hanom omo didi mafo omo didi Otumfuo atem anya wo ya na se nkofo a omo se Asante Defense Forces omo defendi nti wontimi didi opem so atem ensa mansia na ye ma okwan ma wura ho a eno no wo mu ne ya wutiko apai eno ye nkwasesem ma wo nti mi bisa wo ti akra na wo te kumase se akra na wo ti a bisa wo se Ghana Armed Forces wo ho Ghana Police Services wo ho enso ye wo private security services a se wo pe obi ama wa bo wo ho ban a wo kokofa no eno no hu boni bia wo ho so hu he ntafo ya bre mo ma ye hu me wai nyame na ama ya hodin wo wai ena we enya boni bi na mo de akwakodi o omo se Asante Defense Forces omo ti de abo Otumfuo ho ban eno so ye problem ayen si ye no eda no nipa hunu ben na wa hu se omo attack no why na wa hu se omo abono hwe mamen ka asam nkiro we no ho akoya Asante region na Asante Force no omo no se
Ujimi ko omu few. Omu ni se ayadan a da koro we to omu nsem ni ntira. Me finale go North East. Senka ya hono ma mi do nyame wontimi ndidi na aboagu na ba na aboagu na wadi na tam na wote North East na woda so tiase wo firi hi kuro ben so na wo firi na wadi di mi na tam na ya na wadi na tam ndan na ya na wadi na tam na wote Northern region na woda so tiase wo firi hi mona mama sa nkwasesam no to asoko no so obi di nkwasesam a mon kian se wadi nkwasesam wotimi mfa phone ensi wuso na won didi Penyah tam na won fa won di sa hwe Bobbie Ansah se ya wo ya brabeje o matara ne hye na bo ahemfie no ho ban amenkira ahemfie bia no omo security services internal security services ewo ho no why enya police for na soldier for nkwa na wasa omobo ohine ho ban ye wono wa binu mo ho no ma soldier for na police for no omo ntimi fa omo ani ehu Asante Defense Forces omakwa kwachi galamsey for China for eno so de na wo ka fa ho eno soldier for kwa ntimi ankwa kwachi omo police for ankwa kwachi omo Asante Defense Forces na wo ka no omakwa kwachi galamsey for China for a omo ye galamsey wo Ghana eno so wo ka de na afa ho e ya adwuma pa na omo ye ya na adwuma bone because man fa omodidi opemso atam na wanya yie na omo ba ho na omo se ye mma wo mma no ene na ye wo ya anya sa are na obedi matam menya yie awasore na wo ba ho no wo be ye ne so betie ya asem dia ye pe wasem ye yen nipa but ye ta asem asem bone dia wo de ba ye ti asem ma ene de en ti asem akura hwe ye na de obo a Otumfuo no wo ya dia on friend Paul on penny pasa mo blanco demi yen ni eko yen na Otumfuo yen na Otumfuo ya dia on modo wo se mo mbrawo yen ni eko wo be na kwa so Asante ya sumne semenya na benya amade ni mebusu efe ni nya amane na sumne wu ya sumna da no so no ye yi business e bien sa ene adwene ko ma wotra wajimi ntimi tra kumase o wajimi ntimi tra kumase ga adwene ne de tra kumase me no kokofo ha o ba maji usika akota adekoro na hope na brew maji kwa akota brew be to be tra se tweme ma kwa akota adwene na mitrim ye hu be ye because adwene so me no akota adekoro wo de ne nye me no akota adekoro so wo de na o to na nye o ya de na nya kwa me se efe bi Asante no ya de na nya me saka to still eye efe kuma se do I had the wrong no me ubaba be kabro fo mentio brofo na wo kana untime wo furu kro ma ba me mi krom me nka wo kasa adai untime me kasa koi ana me boa wo ba me mi krom me nka aka me te brofo na kasa de mentim baba na me te kro zo aka me nka me kasa no ya me do me se me bankra me ka twi wo yen kan kwa wonti akwai anka me se mu ni anwani ko shan kra wo ka twi asa na wo so me ya Ghana fo o ka Nigeria o ka twi ne wo so ya Ghana ni o ka kasa bi e wo so ya Ghana ni ana no ko da ho ne ye ka kire mu no so ko so ma fom fi no o national language awie akwa abakwa enu akwa America school mo mti wo mu su o mo hwe video mu su Asante amamre ana me boa mo hwe video mu su Asante amamre o mo se su twi ka ni abro hwe na na de ba sa Otumfuo de masa me kotoko fufuo kotoko ni fufuo ni Otumfuo Asante wo kumi kula hwe le kotoko ni fufuo de me fe ni akura ni Asante se ewura de se kotoko eni me fufuo eni Asante se ewura de wo boa ya me kula boa eni o be komum wo be ka Asante se wo be ka Asante Otumfuo meju wan kasa o kasa tu meju me do nya me sabe ku tro me fa ba bia me wura back even police station kura na kasa tu Otumfuo just want timiti me no just me no be the drama de be siesi so especially o kasa tu Otumfuo never easy so Asante mama be tell me ni o just on you me meju wan kasa no gidi
And then yen kasa di do bi atemo. Na mo so be kasa ti Otumfuo. Ah, oboa. Man kekau. Me de me se me kek. Me tum do nsa hye me really sense na ate. Na wo so nsa ba na ate. Ense o de be jira manim. So ye be ma. Ana ma one on one wo twam. Na me je e fama so nkura mesan. Me kwa do chire kura kwani take it mesan no abe yedede. Wo de abetire e ma so kura e okko no baby. Ah. Enti ase ma o. Ene die never. So be kasa to Otumfuo de enya adwuma ukrum ha. Enkra kwa be hia enkra kwa na kasa to Otumfuo me twema o. Nya kuma se o. Enkra gama be bia o kasa to Otumfuo me bi se wa me twema o. Ene de me twema o. Me twema da. Ade kro a kasa ti abechire. Afra me kwa me edubofo kokofu alias anadwo de ade zantem. But to a war himfie no, you have no clue. Bobbie Ansah, bra Penyah. Eya kwaye say sedumom anane no asem. Eya kwaye say wa hyeda pese esan sedu hu a eye wa hinti. Wo be se wo gina so na wo ka sebi ensemfun efa eye Ashanti Defense Force no. Na sebi se yenwan musremfo a mo Asante mantem. Sa wo bebo ye chidom aka ye ho abo eye Asante man ho ban a bone be ne wom. Yana na opim so se tutu wo se de wo de ahoho na chichira Asante man. Enti Asante yenkai beebi a wofri. Enu ntini ye kasa Asante nkai. Se kasa Asante nkai a Asante nkai wunchi. Asante nkai beebi a wofri ba ye. So betra Asante mantem. Na se wo som esom pa ya ji utum se wo ye nua Asanteni. Enti Asante no enye sebi de wakatwi kasa nko no ye Asanteni o. Kusua wa bakwasem. Bobbie Ansah wo ha on sen. Yani ye nuanom eye siremufo atena Kumase for many years. Edie menti ana yana na openso ne nsa benkum so a eko eye asoase wo hwe eye wanim tentene so a eko eye alaba ye nuanom siremufo enete wo edie menti yana na openso ontu omfiri ho because omo ye nuanom prekope ye nuanom binum wo ho a ye wo mo Kumase etomo ye Kumase fo omo ka ye ho Asante ye mpanyi mu se nyamia ye wadom na wo afura Asante akwa nkran eti wura afi a Bobbie Ansah tena wo nkran ho na gya Kumase asemaye because Kumase hu hiaw da be na wo Bobbie Ansah bibi ekoso Kumase ama ye hu se wo baabi da wo free mampon. I stand to be corrected. Wo free mampon e de be na ekoso wo mampon a ye hu se wudi mu tintiman korada ana se de be ne ye wo eye Asante mantem ye wo Kumase a wo Bobbie Ansah ye hu wo hoda ye na wu ye kura ye anhye da hu wo enso tenkra ha ya na hema ewu ye wo Bobbie Ansah wo te enkra ha ya na wo te ya anhye da hu wanim e wo manhia ana Kumase wo baaye wo besom ye da be na ye akwaside anase ye bibi wo Kumase a Bobbie Ansah watimi aba besom da enso wote ho ana mranti a omatu omhu asi ho hwe adwuma a eye Ashanti Defense Force omo ye hwe adwuma omo ye na ano ema sojafo ne policefo adwuma kura omo ho ekura enha wo omo mranti na bo adwuma so omo ye Asantefuo so omo nya Asantefuo ye do wo omo na sabi ye bebo omo abaso wo eye enyuma pa wo sompa a omo sum na ano wote wo ana wo keka nsemfun ekeka de wo pe sasabi omo ana omo hye Asante eye Defense Force atade no omo mu hwan na ye Asantefo omo nyina ye sirimufo na ye den ye ne enwanum sirimufo atena Kumase for many years wona wo ba kire obi ase na wo kura na wo se wo ye Asanteni ne kura no wo Asantesem dodo se na hu hiaw Asantesem dodo se na hu hiaw wona wo se wo ye Asanteni wakwa akwatena eye enkran anom eye awrefi aduro wurafi wunchi
ana wote wa na wo keka nsem hunu ne nsemfo gya ye kumase mayen ye ne yanuanom siremufo atene kumase for many years omu ye yanuanom prekope enya afi na wo ba ba kire obi ase se we free ha na ade ntina ye siremufo na ye ntade no yanuanom asantefo so ka ho omu ye yanuanom obi se captain many captain edi agro kumase alaba Dr. Mensa for many years captain many captain edi agro for many years oh kumase oye mi nya prekope mi share captain a mi hu se captain eye sremuni we weni mi share captain a oye mi nya prekope a mene ne to nsa didi edi agro ye bibia bom sa pepepe ane ye ne eye sedumo ye ne eye yenuanum eye nash bash mo ye no mu nyina atene kumase for many years minya eye Khalifa Peace Media dawa Peace Media Khalifa mini Khalifa nya ne ko kumase high school ye na ye pe kumase ye penyi mu enti se Bobbie Ansah wakwa akotena nkran ya tena wonkran ho ne gya ye kumase maye omu ye yenuanom prekope enti obuo ene anidie sonoko bia ye wo ma wo mo no ye de be ma wo mo omo som enti memfa eye seedu ho ahi so oni seedu wa asema seedu na wo bo ni din kura seedu nkwa no sha atade ni bi ba seedu so esom awo ye menhia ede ben eni we mfaso be na wo so we asema wo so okoka sebi se wanya bibia ama wasewa yesa abo no kro no adwuma mrantie ebo no saa da no yempo ne wose ye de captain mo kra number kra to ne agigi sika kra de support wo mo e de saa de meye ya me aduma bronya ye begi disika me use me platform BigscoutMedia ne ye da kwakoyo madoye se mo akwapa no kwafo ma ye adwuma masom ye yemfa ya sande se mu ndi agro Bobbie Ansah yemfa ya sante semu ndi agro enti obi obeba asante mantem obi one ye beba betena na wasom ebu ye nana Otumfuo se tutu asom sikadwa no ye ne ni ti sei so wo mpe ya asem de ya yeso ye mpe wa asem na emum so obebu sikadwa ebu sante hina uye nya prekope because ade ba ko a eda ya koma so eye sante hene ene sikadwa enti Bobbie Ansah janse munu na wo keka no eye me de pa se yenwie seremoni baako a wono so ye kumase ni mapa wo som sikadwa wodi nyansa aba be hye utrim tie abusamu ntie nyansa onu Bobbie Ansah no kura no wono so wo ye santini mapa santini dehye santini ba prekope no wotenkran ana wototo bo eba park ne so ye de ya sante sem hu hiaye no ya sante sem hu hiaye enti obi bi obe na adwen se obekasa atia sante sem no ye ntwemaw omi ye nuanom prekope muntie nsem a ye nua baako a wo ye sirbuni wo ye santini wo ye kumasini ti kumase ye kumasini nyansa kasa nyansa sem a ode aba be hye Bobbie Ansah etirimu ewia fo adwen kire eto aso me ameka say ya frame na wo have musa na nipa bebre de me na me ebu krum zo mo hene enam say musumi rane na wo su bempa bo krum hene osom Otumfuo nde mesum Otumfuo ena obi a owo asanteman bia a wo yezo mo hene bia no wo hye Otumfuo ase na ye koso o media no so no me mentam media no so mekasa asama me no Penyah Bobbie Ansah e kasa no em say politics ni jandam no eno ano pese odi ba manhia ye wura kwa de bia o kasa na Otumfuo a wo se ahoho no de chi no kuro ahoho no de chi no kuro asanteman nkwa na kwa obi atimiye ene ope wo hane timbodwa efre sebi sremfo ni tribe wo hoyi na frafra busanga asante mosi wangara dagati etimiye afahye ema wo mu na se wo Bobbie Ansah wo yo program na wonim de obeka na se wo beka se Asante Defense Force no e sremfo nkwa na wo ho
sebi Otumfuo ni nwan ni nantwe hwam no hweso ene de wonka ho asem na se yesu atu ho asiwo se yeso opem so edi no ho faso na se bibi koso ne ma basabasa bi ama ho na se ye be jon se ye defend asanteman a wo se ye nodness nti wonti bi da said na oboni di no won se o sha asan divorce ade ono nkwa na onim nta na oboni do mama kan ntimi mu bi adi wom asantefo bebre wom enye se fiti a na etiye ya training a ye dey boys na dey afom even kwa politicians omo for police any soldier no omo komo sa omo special bodyguards ho omo for national security I don't know mo nja ma police for soldier for nyoma dwuma enti dia wo ka no hweso na hu bebia wo ka wasem afa but emfa wasem mo manhia ho da ben da no bia ka asem bi atia manhia wo be defended da enye won kwa na meka ye wahemfo bebiri wo ho amahin wo ho dikuru wo ho yetimi ka asem kra tia opem so mo ntumi ya no so kotan baby man twa kakra bi a otimi ka ne ope enti asem a wo ka fa Asante Defense Force no sai twe sign ye de ejidi se opem so na ye hina ye som na ni ohini bia organa ha oso sen no sa otu baby na ototo ayampia hwe baby na toto na ne ye ka no se why wadwen se Asante Defense Force oni baby efiri abra na nche wase enye se edidi mi ye na ye sha atal na ebegina ho se police force soldier for ho security service baby romatic na de na wonka ho asem eye Asante Force ho mention de wonte ho ase ye tu ho asiwo ade e bone bi e beba menhye ho bia no enye ade e bepene so ene de ye no so no video ho so ohene ohwe ohun adwuma ye se nye papa anka waka ho asem intenye wu dede na wo tenkran ho na wo ye saada no kwa na nka so oba yi na se no bohu de ekọ na se mo ye mo politics na mo ye mo jandama ye de stay away from manhia una wo se wo ya Asanteni na de wo keka no ebia wo kokka ko duru bebi wo ko be duru bebi no wo ba manhia no de se ma wo san me a meto mi bisem news me mo wasan se de obi ba ye ma ne san ye nti wo nsam na wo ka no beni Asante Defense no ya ndidi ame na ebe jan se ye be na wo he so e de na ye ti amra wo anase se bi yeso mpo ntra na se wo ya ha me bokum na ewo me mfa me bibia nsi bia me ka se ma himfi bokum na ewo me aha na etis na manyina be di sambu mo Asantman ti mi show Otumfuo ase me po me hye na se se wo no wonya won kran akwa atena won kran na entin ekumase na ka won kran asem na je ekumase asem no se bibi kire wadwena a wo hwe a bebia obohu ye wo frɛ a be kire wase but men di me metoto ayampia se ena de na se na se Defense Force one who say du she uniform bia ka ho se wonu se du problem a won ne ye de enkoka na jai life ma ye ne nsum ye wura ono nkwa na nim se oyo henkese a wodwene ahoho ho emre bia o kana se wodwene ahoho ho mo ana mo kama asem se do ko bibi de ope ade pa kokotoko no yenye na bro na de na de baso a ade pa baso a wo bo agu nti be sere na wo kaka wonsem no se wo kokram no so wo fere so besimi hwe so a me so me fere se me da asawo be de e be hyem aha yi Penyah BigscoutMedia bet ma kire wadwen ama me e wo comment section background